Kacerita di Banjar Kawan wewengkon kuripan ada anak pacur lah pi anak muania diri ada nino ipucung. Ipucung ngegayane tuah mau pikat dicari ke. Nanging nyalah hangkuh untuk perjalanan mau pikat. Kerana iyo mikatin kedis masan padine tonen serap. Lengah buah. Dijo mana hasil man sekayo mau pikat di masan padine tonen serap. Nak terado kedis nen teko ngalih mamahan kecari ke. Terus mau mocol lah den. Wadih yang mau pikat kedis. Yani pucung demen tekening kuluk. Sekewalo tingkahnya masih soleh mai dehidihan. Krano si bilang yo nagih hide konyong dipisagane. Beg-beg konyongan yang maro lekat lagi. Krano konyong maro lekat. Kan tonen kedar matana. Orang konyongnya buto. Dadene buang ya mau pengidehan. Pedih ya ipucung. Kerana apa kena ya senten misi kena cewo dadene. Sesukat itu ipucung sing nyak kijau-kijau bun. Bag-bag nyingkrong rumah. Ping ngadil sebuah bapa neng lemekin apa ngiyonya metulung kecarik. Nanging jak kiul senten nyak mau pitulung. Wireh keto solah piana ni bapak ni pedih. Nanging ya tu sing bani masing lemekin ya de nikte gi pucung krano ya subuk kelih. Bapak ni memegang cara togok noleh pucung nyingkrung di pelangkane geris-geris sirap lep-lep. Waklo-klo dadi demen kone pucung tekian anak loh. Wajar tu nak betruno mulo nak bajang kenahan sing ada. Sakewala dedemanane likan pesan. Tisajan kenane. Sawireh ane dotango sing jo adolen putri nido sang Prabu Kuripan. Raden Galoh kenane. Ditu kewah ya makena ngenah ngisin dedemanane. Budi maurahan teken bapane tu sing pati juari. Dening subong asen kapining dewek gedegangan. Ngangsan ngibukang kena yai pucung. Wireh dot engal makurenan ngajak ide Raden Galoh. Nanging tuseng ado jalan. Mabudi ngalih kepuri iya tuseng bani. Jani ngae kone yo dayo. Apang misi kena ne nyidang makadang Raden Galoh. Sedek dino anu ipucung kacerita yang kepuri tangkil ring ide sang Prabu. Mara tekat di bancingah tepokina ada parekan ngelaut iyo matakon. Jero parekan nawegang titiang lunas tulung ring jerone. Wekasang jebos titiang kepurian aturang titiang jagi tangkil ring ide sang Prabu. Mesaut parekan. Inggih Mangda becik antuk titiang ngaturang ring ide sang Prabu. Jerone sapu sira. Pesaut ipucung. Aturang titiang ipucung saking Banjar Kawan. Ditulantas parekane ngapurian matur ring ide sang Prabu. Nawegang titiang matur ring palungguh iratu. Puniki wenten kaulan palungguh Cokori Dewa mawastoi pucung saking Banjar Kawan. Ipun jagi tangkil ring palungguh Cokori Dewa. Ngandika ide sang Prabu. Apa kone ada aturango pucung tekening manira. Matur sisip titiang Ratu Dewa Agung. Parini kan punika tan wenten titiang nguning. Nah, lamun gitu, tunden subuh iyo mai. Ngejawang lantas parekane ngorahin pucung tunden ngapuria. Marok itu encol pejalane pucung ngapuria. Sesubane neket diajeng ide sang Prabu, lantas iyo mamitan lugu. Tuh cai pucung. Apa ada buatang cai mai? Matur pucung. Inggih matur sisip titiang Ratu Dewa Agung. Wenten tunasang titiang ring Cokori Dewa. Nah,
unuk apon te pucung, lautang aturang kapining lah. Inggih, sapun napi awinanipun pantun sane wau mud dadosipun puyung. Kalih asune sane wau lekat dadosipun budo. Akitu petakone ipucung. Ngandika ide Sang Prabu, iya nunduk entu takonang cai niro tusing pesan nawang. Men cara cai ken mawinan dadi buko keto. Parindikan punika ten kemanah taleran tuk titiang. Nanging yen bangyang cokori dewa asa punika kewanten kamanah antuk titiang. Gelis jaga rusak jagat dru ini. Menjani ken wan medaya apang gumine tusing wug. Inggih, yan kamanah antuk titiang tamat. Becek mangkin karyanang Banten peneduh aturang ringido betaro dalem. Menawi wenten kasisipan palunguh cokori dewa, mangdo sampunang ide betaro banget menggah pami duka. Nah lamun ketu je kenah caine, kemo tegarang neduh ke puro dalem. Sing ada saget pawuwus saking ide betaro dalem kapining nira lakar ngiring dogenan. Nah antiang dinimal wakejep. Nira nununen penyeruane ngai Banten. Apa ngidang maturan dino nejani sedang melaha jani dino tumpek. Yan subuh pragat Banten ni cai mengaturang aja imangku dalem ke pura. Inggih titiang masuk dewe gitu atur ni pucung. Gelisin satu sesubane pragat Banten ni menjalan lantasi pucung nyuwun Banten ngojog kumah jero mangku. Jero mangku. Tiang nikanga mriki mangdo ngaturin jero mangku oleh hidup Sang Prabu. Niki wenten upakara mangdo ragan jero mangku ngaturang ring puro dalem mapinunas mangdo jaga diri kira hajeng. Semalihipun Banten puniki jerone kandikang makte ke pura. Titiang mepamit dumuna bos-bos jaga kaya. Gitu bana mlog-mlog jero mangkune bani pucung. Sesubane matur ulian ngeko dayo tekian jero mangku ditulantasi pucung engal-engal mau pamit uli jerondane jero mangku dalem. Gelisin satu apang tusing ketaro silip kone pejalani pucung ngojok puro dalem ngelaut yo macelep keplingeh gedong kamulan ane tanggu kelot. Sawetara ada kone apeng inangan yo mengkebitu rawuh lantas jero mangku makta Banten ngojok palingeh sek tongos ipucunge mengkeb. Subuh ketu lantas jero mangku ngaturang Banten saha mapinunas tekeni de betara mangdane gumine dikoripan manggih ke rahayuan. Sesubane jero mangku suwud ngan tebang Banten ngomong lantas si pucung uli jumahan gedonge mapi-mapi dadi betara. Kene munyine. Jeneng mangku permas irene nyenunen sapu hiromai maturan nunas kaluputan teken nira. Mesaur jero mangku. Inggih, titiang kandikaya ngantuk damuh palunguh betara. Idu Sang Prabu nunas kaluputan ring palunguh betara. Dening pantune wau lekat puyung kalih asune wau lekat ipun budo. Buen ngomong pucung. Jeneng mangku nira nyangin lakar ngicen kaluputan nanging yen Sang Prabu ngaturang ngokane Raden Galuh kapining ngira. Jero mangku ngaden munyini pucung pangandikan ido betaro lantas dane mangku budal.
Teket di jaban purane jero mangku mereren di batan punyan wingine sambil ngedane ngantian ipucung. Buena kejapne pesulan tasi pucung uli gedongan palingih kamulan laut iyo makin jero mangku sedek ngetis. Tur iyo matakon. Sapunapi jero mangku? Wenten minap wacanan itu betara. Jero mangku dalam lantas nuturang buat pemargin dan nene mapi nunas kedagingin. Patuh cara munyini pucung mapi-mapi dadi betara. Nguluk-nguluk ragandane jero mangku cara itu nian. Buina suwud nutur gitu, jero mangku lantas nganikain ni pucung. Nah pucung, melah subo cai ke puri ngaturang teken ido sang Prabu pangandikan ido betara. Bapo tu sing jo bareng kemo wireh jumah ado tami ngantia. Dening keto pangandikan jero mangku dadi kenal pesan kenah ne pucung. Sawireh gugune pamunyin dewekne tekian jero mangku. Saho lantas iyo majalan ngapurian. Sesubane pucung nganteng di purian ngandike lantas ido sang Prabu. Men ken-ken buat pejalan cai ne mapi nunas. Ada pawacanan ide betara tekian ning cai. Tegarang, tuturang, apa ngelah nawa? Matur di pucung. Inggih, wenten Ratu Dewa Agung. Asa puniki wacanan ide betara ring titiang. Cening pucung, kemo aturang wacana nirene teken Gustin ceninge. Buat pinuna sesunan ceninge, niro ledang, lakar ngicene nido kaluputan, mandane gumini kerahayuan. Nanging ya nido kayun ngaturang ngokane ide Raden Galuh teken niro. Asa punika pangandikan ide betara ring sikian titiang. Inggih sane mangkin asapunapi pekayunan palunguh Cokoridewo dening asapunika pekayunan ide betara. Nah yan ketu pekayunan ide betara anake buko gelah sing jebani tulak teken pekayunan ide. Yan subo gumini nemu kerahayuan gelah dong aturang dogen. Ento marwa besek putran gelah karsang ide. Kadirasa maka dadwo gelah pasti ke lakar ngaturang. Ngancan ngenelang kenah ne pucung dening subo tingas pesan. Sinah lakar kaisin ini nidepne ngangon Raden Galuh kurenan. Matur bueni pucung. Ingih yan asa punika pikayunan palunguh Cokoridewo. Margi rahina ne mangkin ratu aturang putrin Cokoridewo. Ide inana Raden Galuh ring ide betara mangdegelis kasidan pinunas Cokoridewo. Rahajeng jagat korepane titiang jeung ngiringang ide jaga aturang titiang ring ide betaro dalem. Mareketo aturne pucung ditulantas side sang Prabu ngandikain parekane apa ngaturin nokane lanang ide Raden Mantri kandikang ngapurian. Ide Raden Mantri sedak kone di jaban. Majalan lantas si parekan ke jaban ngaturin ide Raden Mantri. Ide Raden Mantri raris ngapurian tangkil ring arjen. Ngandike itu sang Prabu. Cening bagus Raden Mantri dewo. Nah nejani bapo ngorahin cening. Buat aren cening Raden Galuh karsang teken ide betaro dalem. Bapo lakar ngaturan anak Galuh teken ide betara. Dening bapo tuaro bani tekening anak tuaro ngenah. Buine apang gumine kerahayuan. Wireh mulo ketu suwe darmaning dadi agung. Tusing dadi muncingin apo buin pangandikan ide betara ane tusing kanten. Yan bapo tusing ngaturang adin ni dewone pedas rusak jagate. Men cening ken-ken kayun ne. Matur ide Raden Mantri. Inggih
Yan sampun nasa punike pekayunan guru aji. Titiang ten panjang ngatur malih ledang pekayunan guru aji ke mantep. Dening keto aturne Raden Mantri lantas ipatih kandikang nunang peti lakar genah i Raden Galuh. Sesubane Raden Galuh magenah di petine lantas petine kancinge tur seregne tegulange di dhuwur petine. Ngandika ide Sang Prabu, Cai Pucung, nah ni subo pragat inanak Galuh mawadah peti. Kemo subo tegan petine aba ke puro dalem aturang inanak Galuh ringido betara. Ne serage di dhuwur petine mategul. De pesan cai nyemak seragene depen dogen dini satonen caine ngantek di pura. Buina ingetang pak besen gelahe. Yen cai ma kita manyus di jalan, pejang petine di dhuwur pundukane, tur seragne depang masih di tuma tegul. Sesubane Pucung poleh pangandikan ide Sang Prabu, tur yang resep teken pawacanan idene, ditu yo matur. Inggih, titiang sairi. Ketua turne lantas ia majalan negen petine misi ide Raden Galuh. Ning Dewa Ratu Agung megrenggotan kone yo negen petine tu. Nanging ban kenal ne lakarman kurena nokan ide Sang Prabu dadi tusing kone asena bat. Ka cerita di jalan Ipucung nepukin tukad aneh yeh neni. Dadi perjani pesu kone kenyel ne Pucung. Kedaut ban ening yeh tukade tur bedak ne tan kadi-kadi ditu yo mereren laut manyus ke tukade. Petine pejange bani Pucung di dhuwur pundukane katut seragne kadi pangandikan ide Sang Prabu. Di makirine iyo tuwun lakar kaya matur Pucung teken Raden Galuh. Ratu Raden Galuh Cokorideo niki dumun nyeneng kena kang kayune driki. Titiang ngawonin Cokorideo aja bos kemate. Titiang jago tunan menembus dening ong kepisan antuk titiang nang kebose. Pasapuniko talang bedak tiang tan kadi-kadi. Iki dumun aja bos. Dening ide Raden Galuh mawadah peti dadi tusing pirenge aturne Pucung. Suwe di Pucung matur ketul tunan lantas yo ketukade kaya. Pucung kelangen kekentis yeh tukade kanthi tusing inget teken Raden Galuh. Iyo maklo manyus samilango malam lemah. Diturauh lantas ide Raden Mantri semeton ide Raden Galuh nanan macan pacangannya ide nentosin semeton. Sesubane ide Raden Mantri rauh sik tongos petine itu ngelisang raris ide Raden Mantri nyereg petine tur kamadalang harine. Sesubane ide Raden Galuh medal jani macane celepange tur ke kancing. Seragne buen genahang ide dhuwur petine. Suwud ketu gelis-gelis ide Raden Mantri melaib sareng ide Raden Galuh budal ke koripan. Buat isin petine kasilurin tusing tawanga tekeni Pucung. Sesubane Pucung suwud manyus lantas ia menekan teket beduran dingahe kone munyi krosok-krosok di tengah petine. Ngomong lantas si Pucung. Inggih Ratu Raden Galuh. Mengah menawi Cokorideo dados kerasa krosok wau kawanen titiang manyis. Margi mangkin Cokorideo budal kumah titiange. Drike mangkin Cokorideo malingih sareng titiang. Cokorideo pacangen titiang kurenan. Semalihipun titiang sampun nyagayang Cokorideo wah-wahan luwiripun buluan salah
cororeng miwah manis. Punika pacang rayunan palungguh Cokori Dewa sampun wenten jumah titiang ketregianan antuk panyuruhan palungguh Cokori Dewa titiang mader be meme. Sampunang teh kenten mengah Cokori Dewa. Makin iring aja Cokori Dewa budal ke rumah tiange. Kelisin satu majalan lantas si pucung ngamulihang negen petine. Sesubane neken jumahne kau kelantas si pucung ngaukin memene. Me, ampakin tiang gilanan. Tiang ngiring ide Raden Galuh mulih. Tiang anak subuh iciene nunas ide Raden Galuh teken ide Sang Prabu. Makedas-kedas men meme di jumahan. Karena tiang lakar ngelingi hang ide ditu. Uli semengan ide tonen ngerayunang. Memene tusing je nawang kenah pianakno. Selegagan kone iyo maro ningah pamunyin panak ne buko ketu. Dadi ampakino dogen kone pucung jalanan dur ipucung ngalang macelep kumah meden saho encol ngancing jalanan uli jumahan. Bedene bejange ban ipucung di pasaryane. Cerita yang jani subuh tengah lemeng meme bapane ipucung subuh pada lep-lep sirapne. Ditu lantas ipucung buin ngomong ngerum-rum isin petine. Inggih Ratu Raden Galuh. Matangi Cokori Dewa niki sampun wengi. Mriki mangkin palungguh Cokori Dewa merem sareng titiang. So dia ngomong gitu lantas petinin tu serega tur ungkabango. Mara petinin tu ungkabango memeh Dewa Ratu tang kejut nih pucung. Wireh petine misi macan. Tonen man mapengkas sakit macane ane ado di tengah petine makecos ngrep saho nyarap ipucung. Ditu ipucung lantas mati sarap mati.